Amahloni ke kimi lo muntu esebenza uhluleka ukuthenga i-trunk. Yes, ama-trunk ungena lapha kona phuzana ko-Truworth ama-trunk mhlawumbe u-3 esho u-400 rand. Kodwa lo 400 rand thina siwuthatha siwufake emafonini sigembule ngawo sithi siyafaka lapha ku-Superbet ukhale uvele ubone ukuthi akungcono ukuthi ngivele ngawuthenga into engizoyikhomba kusasa. So-ke bafowethu kukhona lento yokuthi njengoba sila siqhamuka kwifundazwe ezahlukene and omakhelwane bethu kunengane abayizalile ezingazange zibe yilento ababefisa ukuthi zibe yizona. Uma sesifikile thina egungweni zemfundo ephakeme sebezwile omakhelwane ukuthi ingane yakwaSibanibani i-applyile yathathwa e-university ethile ngoba kayihlali phela indaba bayakubona na uphuma nesikhwama bese besho ukuthi awu soke sibone ukuthi izobanjani bebona ukuthi vele kini kudonswa ngodizili izindlu ziyawa akekho umuntu osebenzayo kodwa umakhelwane phezu kwalokho angakufiseli inhlanhla athi soke sibone izobuya iwutholephi umsebenzi eshe zakhe ingane zikhona la azilalelanga wena wathola inhlanhla ukuthi uhambe ibanga elide nesikole uze uyofika esikhungweni semfundo ephakeme. Uma usufika la usuthola nomuntu wase-Eastern Cape uthola nomuntu waseMpumalanga ongazile la ngokuzokwakha ikubo oze ngenhloso zakhe. Isibungu bafethu njengoba de bechaza eMpumalanga sikhona la usuka khona kodwa uma ufika la eThekwini noma eKZN esakhona ngazo asifane saseMpumalanga uyofika la udidiseke uthathe le mali ka-NSFAS u3 hours lapha ngo-Bayside kuthiwa 600 rand uthi phatha iyafuna la futhi uqalisile uvele kungalaleki ivele ithi yenza isikhathi kusasa sibonayo akusendele ithombe inekhetho uthi uyabuka amathanga abomvu klefa kaze umlale nakahle kuvaleka ingqondo uhambe lapho uthatha leli sente lokugcina uhambe uyobuka uyafika lapha uqhamisa kweqhude u3 minutes mninga phela uyaqeda lapha uyabuya iphelile imali 600 rand usimamisa abanye abantu uhambile uyabuya la uyazamula la ayikho imali uyithatha uyifaka lapha eBayside. Fanele sazi bafethu ukuthi njengoba sila asizili ukuzonothisa abanye abantu kodwa uzoyinothisa wena. Ukusuka kwakho la usuka khona kule province osuka kuyo noma usuka emadolobheni noma sakhele sona isifundazwe saseThekwini ukuba la kufanele wena yourself uwenze kuwe qala kubaluleke kuwe njengensizwa ukuthi ngikulwile ukulwa ngisuka emazingeni aphansi uma ngabe uyile epreschool waze ufika high school washaya abanye abafundi bebeyifuna ngale ndlela ophase ngayo waze wathola isikole esikhathini samanje okunzima ukuthi uthole isikole waba la ukhona. Fanele ukubonga lokho ungakuthathi kancane. Fanele lokho ke leyo ntambo usuka lapha idonseke uze ufika la ungayibukeli phansi. Mase ufikile la kufanele ukwazi ukuthi ke lokho enginakho ngikubambise kwekhali zamantuba. Ukuze kusasa mangiyele ezweni lakithi kuthiwa nansi into ingane kaMasibanibani eyahamba ikuyela eThekwini, eyahamba ikuyela esikhungweni semfundo ephakeme. Bese umona ushona phansi. Lapha umile uyaqhubeka ngoba ukwazi abakholelwayo edlozini alikwazi idlozi lapho noNkulunkulu wakho bekudonse usuka phansi uze ufike esikhungweni semfundo ephakeme bese bekushiya kanjalo. Kodwa uma uzohamba uyingcolisa ngefebe egcwele la eThekwini bazokushiya kanjalo. Uma ungezukuma la ufanele ume khona uyazi ukuthi labantu abagcwele la emgwaqeni kuthiwa amaphara iphara liyaba khona umuntu uyaba homeless ehlezi phezu kophahlo oluhle kodwa uma ingenayo imfundiso yize fundile kodwa uma engeyifundisekile yena qobo lwakhe uyaba yiphara ehlala phaka elala embhedeni omuhle kodwa ubona ukuthi yiphara leli ngoba kalinayo inhlonipho. Awukwazi ukuya phambili ungazazi la usuka khona. Bese sifunda uyabona angikwazi ukuthi njoba uthola ukuthi ngiqashiwe emkhakheni wamaphoyisa yi-SAPS. Sonke siyawazi amaphoyisa ane-uniform yawo, abahlengikazi bane-uniform yawo. Angikwazi ukuthi ngiyiphoyisa ngifake i-uniform
yomhlengikazi. Umuntu urepresenta icategory ayiyo. Kukhona nje ngapha ngakini e-Eastern Cape, ngakini lapha le video yadishele. Ise-primary lapha. Uhlenziwe ingane ziyadla, ngicabanga ukuthi nonke nike nayibuka leyo video. Zonke ingane leka class ziyadla, ke ngafike lo muntu. Ziyadla ingane zonke. Uyashutha ke ngabe umisi ngabe umembo, uyayishutha zonke lezi ingane. Ingane la inebhega nejuice yayo la edeskini layo. Khona ingane kuleza ingane eyayilokhu ithe ingadli. Zonke lezi ngane ziyadla. Ayicabanga ukuthi umnyango umthathele inqumo lwathisha. Kodwa yena uthi ufuna ukukhombisa abazali balezi ingane ukuthi imali futhi kunemali ekhokhwayo kulesa sikole ukuthi bathengela lezi ingane. So umbuzo wami ukuthi sikuphi isidingo njengomzali yena ofanele ngabe uwenze izaba zokuthi lo mntwana naye athola ukuya ngasethunjini, ngoba kusho i-background yakhe umzali akanayo imali ukuthi athathe leya mali efuneka lesa sikole ukuze neyakhe ingane idle, ngoba ubengeke akuyekelele lokho kube imali ikhona. Kodwa lwathisha wabona okwazi ukuthi kuyinketho. Ngakho njengoba siqhamuke endaweni ezahlukene, khona abantu abaphila kahle emndenini abaqhamuka kuwo. Uzothola omunye ukhulumile umfowethu laphana, uzobona udlalisa ugobhoso bese ethi hawu ingane sifunda ndawonye eyakhe imali uyithatha. Uyazi ukuthi sengigcina ngihlala phansi kwakwami unkosikazi nendoda yakhe njalo benza shopping kwenye yamamall, basebenzisa imoto yabo. Le moto le uma yehla baqondana nabanye nababaganene indoda nonkosikazi. Lo nkosikazi uyayibuka le ndoda njalo bahlala beqondana. Uma yehla indoda yalo nkosikazi ngaso sonke isikhathi ishona ngale, ifika imvulela umkayo emotweni ehle, noma sebekuthengile iphinde izomvulela isicabha imvalele imlindi ibenzele nje abe yiqueen. Yayingalenzi lona ke iphutha ngoba uma umuntu eganile umkakhe nje abantu okhuluma nje kuze kufike kulesi simo sokuthi singagcini sesibeka abantu enabo. Bengimangaza ukuthi khona umuntu ongashaya intombi, athi ushaya intombi yakhe angayikhiphele lutho, athi emshaya athi ufuna ukuyifaka impama ngoba iyamfebela. Mina ngangangena emthunzini ngeassault yalonto, kodwa uma sikhona isikhathi salonto ngiyikhuluma. Kodwa wayenza lo baba lento enzela umkakhe. Mabe fika ekhaya uthi unkosikazi, hayi baba, yini ungayenzi kimi lento engijwayele ukuyibona yenziwa usibanibani kuma sibanibani. Uthinde uthi ke ngimbone cha usibanibani uromantic, ke ngimbona uma sifike emoli ehamba ovulela umkakhe amvalele imoto. Umuntu osifazane ke akanqena umsindo ususa ngento encane. Ngento encane nje akafuna ukuklasa. Mangabe ko umfana ngempela ungazazi ukuthi udingani, ungagcina uthatha intambo uyihenge kanti la u22 azofunda. Kuyabonakala uyiphose lapha ebhedini esuka phezulu umchopho kwacaze ngaphansi. Ngoba kuzakala yini kwaliwe intombazana. Hawu abanye bethu labafundiswa ogogo bashonelwa abazali babo bekhona, kodwa azange befikele ukuthi bayiheke. Kodwa umuntu uhlangana nentombazane la yamala usecabanga ufana athatha intamba ayiheke. Kodwa lezi zinto igcwele umhlaba and abantu besifazane abaningi sho kunathi. So ke wayikhuluma lo lento, hawu nkosikazi ubona kanjalo na? Hayi ubona kanjalo ethi lo wesifazane impela kunjalo ngoba lento uhleze yenza. Wena yini mangifika nawo la ungenzi njengale ndoda ungivulele isicapha ungivalele. Wayihlupha le ndoda lento. Wayesethi no, ake siyobuza kulabo abantu abenza lento ukuthi bayenza kanjani and bayenzelani. Iyahlupha lento ubona omunye uzawenu enento ukuthi ungayazi ukuthi uyithole kanjani. Bahamba bathathana bayalwa umakhelwane babuza ukuthi hawu cha yafika indoda yathi hawu sibanibani ungazi ukuthi usiqhatha nomkethu, hawu kwenze njani sibanibani, nangu umkami ngala ngilethe ubuyela ekhaya. Awukhulume mkami, ikhulume lo nkosikazi ithi cha ngilethe ubaba la ekhaya ngoba njalo sesinothisile umane emona ke ngibone unkosikazi wakho umvulele isicapha noma esengena emotweni uphinde umvalele. Niyenza kahle sengithi lo la owami akayenzi lonto.
Oh usethi-ke le ndoda awu uyayazi into yonto ukuthi ngiyenziswa yini uthi lo cha kangazi uthi hayi ngoba mina ngiyi-romantic kumkami ngoba ngenza lento ngimvulela ngivalile isicaba njengoba ngihamba ngaleli 1400 lami alikwazi ukuthi umuntu ophakathi asivule isicaba kunocingo olukhona la kudinga ukuthi mina ngehle ngala ngiyomvulela isicaba ngoba uma ngabe ezoyivulela sizowa bese siba inkinga ukuthi sivalele kudinga ukuthi mina ngehle ngala ngiyomvulela ngiphinde ngimvalele hayi ngoba ngiromantic ukube siyaphila lesicaba ngabe uyayivulela njengawonke umuntu lo ube no jealous nento ke akangayazi ukuthi ivelaphi yenziswa yini asingabukani-ke sezunyaka unyaka wokuqala sisesikhungweni semfundo ephakeme sonke imali yethu yonke ingena ilingane kodwa bese sibukana indlela yokugqoka ukuthi lo uwenza ngani ekugcineni la kunabantu abanenhloso zabo nabe kuthiwa bayasebenza babesilisa kodwa bazawuyekela ophansi namhlanje la eSouth Africa sinama-right sonke uzodlala omunye umfana akudunusise ngoba efuna ukukunika imali angazi noma niyangizwa yini uzodlala omunye umfana akudunusise ngenhloso yokuthi ufuna ukukunika imali nawe uzube right njengalo asazi uma sila ukuthi fanele sikumele ukudoda kuthiwa kukhulelwa akithi siyakwazi sonke lokho ukudoda sisho njalo isizulu ukudoda akukhulelwa so ngelinye ilanga ukhona uzakwethu okwayiphatha lokho ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bazalwa nabanye abasebenzayo kodwa bangasisizo ngalutho emndenini esizalwa kuwo kodwa wena ngalo NSFAS owutholayo uzothenga iTV ekhaya uthenga impuphu bese kusuka inzondo umuntu osebenzayo owumfowethu ongazi ukuthi ikhaya liyondla ukondla ikhaya uma usahluleka ukuzondla wena ukuyithengela wena inika ukuyithengela wena amasokisi ekugcineni ngisho ungakhulu usebenze uhola imali okuthiwa ayi kufanele ngabe usenento ukuthi kufanele ngabe usenendlu kodwa kukuhlule ngoba kukuhlule usemazingeni aphansi ekugcineni bafowethu asiphathe kahle kodwa singayiphatheli kahle ukuthi uma kuthiwa sukani kubantu besifazane akushiwo ukuthi uma kuthiwa sukani kubantu besifazane kufanele usukele ihwanqa lifana nami ukuthi uyangibuka uyangithanda into ongayithanda kumina ngokungatheni ulindele ini kodwa zazi wena ukuthi ngelinye ilanga ngisebenzela ikithi ngifuna ukuvusa umuzi wakithi uma ngabe wakhiwe usesimene esiright akuphelile leyo nto ayenziwa ngowena mhlawumbe yenziwe umzali wakho kodwa ekugcineni umuzi kababa wakho sisho njalo isizulu kufanele wakhiwe uwe njengoba ula noma kuthiwa zikhona izinto ezikhona wena ungayibheki zonke lezi zinto ezikhona ngoba ekugcineni sizoba yithuluzi labanye abantu ngendlela engalungile sigcina akufuni ukusuka kulelo gama sigcina thina ethi umuntu imizwa yami ihoshelana nomunye umfana lokho ngizoma kukho ukuthi njengoba uyindoda kulindele ukuthi kuwe uganwe umuntu wesifazane onegqi uganwe yena lo muntu wesifazane hayi ukuthi ayikho bafowethu singakhuluma kushona ilanga ayikho into enhle emhlabeni ekudlula umuntu wesifazane ngiyadabuka ngazi ukuthi yenzeka kanjani lento ngigcine sengishintsha imizwa yami isifana nomunye umuntu obulili kanye nami angaziyo futhi angifuni ukuyingena leyo ngoba ngiyi-understand kodwa okwami ukuthi wena njengoba ula uyindoda kufanele ukhule ufunde wazi kahle ukuthi uma ngingakwavilakazi noma ngingakwaZulu ekugcineni isibongo sakithi sivuke simiswe ukuthi ngikwazile ukulalela ngakhula ngawakho umuzi kababa ngoba kulindele ukuthi ubulapha nje uwakho umuzi kabani kababa wakho ekugcineni labantu bekumonolazela ukuthi ungabe uzobuya nani eDUT ekugcineni bazobona ukuthi nansi impilo ishintsha kwasibanibani nazi iqhamo bese bazali bakho bezidla ngawo besho ukuthi cha nangu sibanibani esasiqhenya ngayo asiphathe kahle akuzona zonke izinto kufanele siyithathe eziqhamuka kubafowethu asihloniphane lokugcina
silalelane le yokuthi wena ngoba uqhamuka noma kulesi sifundazwe sase KZN uzoyitshela ukuthi ulayithile kunabanye abantu abaqhamuka eGauteng utshela ukuthi bazi inyoni ayikho into enjalo njengoba singama South African noma singama African kufanele sibambane sasa ithina abaholi balelizwe njengoba kusho nini ukuthi uma kuthiwa nesifasi uyaqoza lisho kahle lohulumeni obheda kanje ayikho lento kahulumeni wethu kusasa lelizwe kufanele kuthola amadoda aqotho azoshaya umthetho oyiwona wona kuhle umuntu mameva emhlabeni uyazi mayiselapha ukuthi le ndlela ngihambile kufanele ngazi ukuthi ngilungisa kanjani lonto kunokukhuluma nje umuntu ongazi lutho sasa lelizwe lase South Africa lizophathwa inina lisezandleni zenu uma ningiphathe kahle sakhula sakhuliswa ngokuqotho isinene kasipheli sohlezi ikhona kodwa bafethu asibuye sinqobile emndenini yethu ngezinto esiziphethe sambe sosebenzela umphakathi hayi ngendlela yokugebengu kodwa ngendlela yeqiniso sazi kahle ukuthi abantu besifazane bohlezi bekhona endibahle kodwa ababuyiseli bawubuyisela mase usuzazi ukuthi ngifuna ukuganwa futhi sengiyasebenza ngiyamthatha ngimfaka emzini kabakwami egcineni mawuthi uzoshaya intombazane uzothola lokhu uhlobo lokufa nenjalo nje nafunisha amakhondo umuntu ufuna ungena ukuthi etyakala ufuna ishaya school ungene esikole kuphele kanjalo egcineni usiyabuyela usiyakhwehlela hamba phela uyocheka awufuna ukuyocheka uma ngabe yile uyocheka lothandana nawe uyakutshela ama results uthi hayi umuntu wami uright ucheke lo yena wena mayena ekudokotela kufanele mayemcheka la igazi mayele to right ucabanga ukuthi nawe uright kodwa kubiza ukuthi wena nawe mawuzazi indlela iyaziwa umhambi wayo kodwa egcineni ngampela isibumbu kasibuyiseli sesikhuluma nje iqiniso kasibuyiseli kodwa futhi kasibaleki okwakho nje yenza hamba indlela obekelwe yona